kuThixo Jesu enkazimulweni. Amen. Siyabonga kakhulu Baba uNkulunkulu losigcinile ngale viki wasendela umusa wasihola kwaze kwaba kunesikhathi sona sendele umusa sendele kahle. Siyabonga kakhulu egameni likaJesu. Amen. Bakhona abazalwane. Hallelujah. 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 Ngiyelele lo seceleni kwakho sawubona wakhe. Endlini yenkosi siyakhulumisana sonke. Kude lokukhulumisa lomuntu. Sawubona wakhe. Sabi sihlele eceleni kwegceke lithuba lakho lelo. Sawubona makhi. Sawubona makhi. Makhi hello. Hello makhi. Hallelujah. Hallelujah. Tshela ukuthi uyamthanda makhi. Uthando likaKristu. Hallelujah. Hallelujah. Uthando likaKristu alinamkhawulo egameni likaJesu. Alitikhukhumeti, alitifuneli kwalo. Uhlala uthanza nje nanoma ngabe simo sinjani mvangeli. Solo umsebenzi wakho nje ukuthi uthanze ngoba naye wasithanza. Hallelujah. Sithi shayela tandla thina sonke egameni likaJesu. Hallelujah. Uthi lo mhlabeleli lo says precious. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted. Oh, be lifted above. Sidocela ngokusale masiphuma la egameni likaJesu. Sidobikela lomdzana lokusuku lolongahlulwa kulutho. Mase uye kuyicenzile ufike station sekugcina egameni likaJesu. Amen. Bese ede lapha ukuthi memetelo la program director athe abeke khona ukuthi Sunday school party kumbe celebration ikhanseliwe but ayifuni bazalwane. Amen. Sidobendela ngendlela yethu but ngaphandle kwama contributions. Amen. Sidobendela mhla ka 7 December khona la ibandleni ngaphandle kwama contributions ebadali. Amen. Siya evini lenkosi la ku Mark chapter 10 siyofunda verse 46 to verse 52 and worship you. Oh, be lifted above. We lay our lives and worship you. Oh, be lifted.
Jesu uphilisa Bartimaeus lombunguthi. Befika eJerikho, Jesu nase aphuma khona kanye nabafundi bakhe nesiculu lesikhulu sebantu. Bartimaeus imbumbuthe umsa waTimaeus abehleli ngasemgwaqweni acela ukuphiwa. Wathi kube eve ukuthi uJesu waseNazaretha wamemeta kakhulu athi, Jesu Ndodana ya Davide ihawukele. Nabanyendi bamkhahlameza bathi akathule, kodwa kwabasha ngathi bambangile. Washo kakhulu wathi, Ndodana ya Davide ihawukele. Jesu wema wathi, mbideni. Bayibida lembumbuthe bathi, ungesabi, sukuma uyakubida Jesu. Yalahla phasi ijazi layo, yasukuma yabanga kuJesu. Jesu wayibuda wathi, ufuna ngikwendeleni? Lembumbuthe yathi, Mfundisi wami, mane ngibone nje. Jesu wathi kuyo, hamba, kukhona kwakho kukuphilisile. Masinyane avuleka amehlo ayo, abona. Yase ilandzela Jesu eluhambeni lwakhe. Father, bless the reading of your word, now and forevermore. Amen. Lithi livule Nkosi lokukhona leningceke bekuthiwa uBartimaeus lobekayibubuthe egameni likaJesu. Amen. Siyofunda namhla ngaphasi bese siyokhuluma aphasi kwesihloko lesithi cry for help. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
protection yakhe egameni lika Jesu Kristu. Amen. Lithi livule Nkosi Jesu bekahamba nabafundi bakhe nesitulo esikhulu sebantu. Siyathi sonke ukuthi Jesu la bekahamba khona bekahamba landzela iqubu lebantu afuna ukuphiliswa lona kwakhe nalo ufuna kubona letimangaliso letentiwa kuJesu nalo unetinkinga takhe lekathina kathemba kusinakafika kuJesu titabe setiyasombululeka njengoba nathi singene ngalomnyango lo kukhona lesithwele lesithemba ukuthi nasifika la kutabe sekwente kanjalo egameni lika Jesu. Ngiyacabanga uma ngabe behamba kahle konke ngaba sikho la sihleli khona egameni lika Jesu, but ngoba khona la kukhona lengahlalisekanga kahle khona ingakho sifuna buso basibakade ngetindlela tonke egameni lika Jesu. Lithi livule Nkosi bekahleli eceleni egameni lika Jesu Bartimeyosi alindzele kubona Jesu. Amen. Lithi livule Nkosi wathi nakandlula Jesu imbumbutha kabona weva aloludumo lobe sekukhona ukuthi sekukhona loludlulako egameni lika Jesu wabe sewuyamemeda ngoba bekakholwa phakathi enhlitweni yakhe ukuthi uma tawumemeda i-attention utayithola ya Jesu, uma tawumemeda kudlule bonke labantu utafuna kuva ukuthi leliphimbo leli ingabe liqhamuka ngakuphi egameni lika Jesu. Ngathi ngiyambona Jesu sekadlula ku main road imbumbuthe imemedi sesindawonye so liyamemeda bayamthulisa labamthulisako ngoba bakhona lakagadaloko labahlala bathulisa abantu labamemeda msindo egameni lika Jesu. Lithi livule Nkosi bebakhona nalabo lakagadelo naloko lokumemeda kwakhe kumbe lokuphumelela kwakhe lama monitoring spirit labe wakhona labe kagade ukuthi nenakatawumemeda Jesu amuve nakanjani utawuphila bamthulisa ukuthi akathule ubangamsindo. Ngiyacabanga bakhona laba bamdiscourage bamtshela ukuthi angeke azamuve Jesu umemeda ulayisindawonye adlula ku main road no way ngeke akuve ukalabantu abamlandzelako ukuthi banenjani wena uhlele eceleni uyamemeda uhleli awunamandla egijima uyamdonsa labanye bayamdonsa labanye bayamthintathinta labanye bayamdlokoloda bathi Jesu ndodana yaDavide bathi yena bekahleli ngoba bekakanamandla akakhoni ukubona but wathemba wathi ngevoice yakhe utokwendela ukwendela abantu egameni lika Jesu. Ngekukholwa lobe kubuye wamemeda wathi Jesu ndodana yaDavide ihawukele, Jesu ndodana yaDavide ihawukele. Ngathi ngiyambona sekaphelelwa amandla kungahleli ahelpless lapha athi Jesu ndodana yaDavide adlalisa tandla ngoba kaboni lana ahamba ngakhona ukugxotishwele abantu kuyadlula akani noma usemuva noma uphambili kepha wathi Jesu ndodana yaDavide ihawukele. Bebakhona laba bamkhuda bathathule wathi angeke nize mthule leti cathulo tishisa mine lamehlo avalekekile inafi zinafo sengishayekile konene angeke mthule lusinde mliva lukhona ngiyememeda forward I go backward never. Wathuleka wamemeda wathi Jesu ndodana yaDavide ihawukele. Lithi livule Nkosi ekumemedeni kwakhe kwaba nalongo nje uthi Jesu evele liphimbo ngoba leliphimbo belingahambi lodwa abazalwane, leliphimbo belihamba nekukholo egameni lika Jesu. Iphimbo lelihamba lilodwa liphelele emkhathini kepha iphimbo lelihamba nekukholwa alipheleli lifinyelela la kufuna liye khona. Weva le voice yalo muntu lokholwako ukugula
sebamubutha noma sebayi-intimidate babathe ayizange ivume. Noma sebayishova ngathi ngiyabona bathi thula wena uboni khulumani thula ugijime thina lesikhonako kazana benenzaba nabo ngoba bekangafuni bona. Lalela abantu abakhona abatakuhlela bandleni uve ngathi ungaphuma awukethi kubo uDawo Jesu indodana kaDavide etakhawulela. Haleluya. Abantu abakhona labathi asambe siyobuka ngalamanye amehlo ayisasiko lokhu khona indodana kaDavide lento yokuhawukela kube ngabe lemumuthi yabalalela beyitawuphuma ngecele iyofuna ngalenye indlela kuthi mhlambe itawubona naye ngenda ngalenye indlela kumbe isabe lokuthi batothini sebayithulise kakhulu bathi ngoba beyathi kuthi next yabonana naJesu konke kutabe sekufezekile. Ingabe uyathi yini kuthi kunendvodza lemele kuthi wena nedi ukhale kuyo itabe seyehla iyakusida uthi ngalokukholo uthi ngalokukhala lokuhambisana nekukholo ungavumi uthuliswa. Uyayiva lento ikhona uyayiva lento yagquma uyayiva lento ithi yente bathi uvuma lokuthuliswa. Thibata uthini ngoba bemgwenya mase kuvela ngalesithathu uyothandaza nabo ngoba ngibo ama-intercessors ala ebandleni. But uyayiva lento ithi khuleka ungavumi lithi live lenkosi wachubeka waphikelela kuhle kwalomhlabelelo uthi ngizophikelela iphikelele waphikelela angayiboni direction la Jesu athamba khona angayiboni direction la Jesu aya khona. Na ungasaphikelela i-direction yempilo yakho ungayiboni ukuthi ikhaphi ungayiboni ukuthi yaphi ubona ngathi umile phambili nasemuva ubona ngathi kuyafana uze uthi kunqona ngife ngoba kuyafana ngathi kuphilelana. Wamuva Jesu nakabebeda ahleli phasi angaboni wamuva angaboni ahleli phasi kunalabo bahamba entulu labo baphakamisela abanye kuthi bekangabeva kangcono but weva lo bekahleli phasi lo bekamnyathela kajuna nentulu weva yena akasakuva nawe Jesu noma uthi bona ngathi awunamsebenzi walutho uthi bona ngathi nasekhaya awusikho yalutho akasakuva Jesu. Dibona ngathi awunamsebenzi walutho ebandleni Jesu akasakuva. Zingakuva kukhala kwakho bese uyema athi ufuna nikwandelele. Asabi bantu bayohlala bakhuluma bantu bahlala bakhuluma umsebenzi wabo vele kukhuluma inganoma ngabe wenda kahle bayakhuluma noma ngabe wendi kahle bayakhuluma. Manje yini inkinga ungasabi bantu wena qhubeka uthi Jesu ndodana kaDavide ihawukele kwanele ihawukele Jesu nakathuna uthi hey nyemeleni ithi Jesu ndodana kaDavide ihawukele takufa Jesu nakanjani takufa yakahlala nakufa na umemeta qobo yakahlala nakufa memeta nekholo lokuphakathi enhlitweni yakho kuthi uyamanda inkosi nemsindisi wempilo yakho umemeta ne-understanding yokuthi nomuntu lokumemeta uyathi kuthi vele uyakuphilisa awulingedi awumani nje
will be done. Hallelujah. Lithi livule Nkosi wena wakubuda waphendula kwenteka sicelo sakhe. Amen. Tawuma Jesu na ukhalela lisido utabe sowuyena abe uyakuphendula kwenteke egameni lika Jesu. But ungakhali angeke eme, ungakhali angeke athi ukuthi wena ufunani, ungakhali angeke athi ukuthi isidingo sakho yini. Ndabona ngathi konke kuhamba kahle. Angithi wena uyapretend uyadlula Jesu na uhamba nabe abaphelekede. Wathi kahle phakathi enhlitweni yakho uthi awuboni. Uhambe yababelela uyalingeta ngebantu uziyofika la bayakhona. But deep down uyathi ukuthi awuboni, mehla kamoya avalekile uyapheleketela nje. Siyathandaza unanzela ngemuva. Wathi kahle ukuthi awuconnect mehlo akamoya avalekile. Usaka ukuthi banokuthulisa. Lithi livule Nkosi wabida emkhathini kwebantu. Lithi livule Nkosi labane mahloni ngaye nayo labane mahloni ngabo. Nayo usaba kumbida usaba abantu nayo labane mahloni nawe kume emkhathini kwebantu. Hallelujah. 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 Mawusaba kubita Jesu angeke athi ukuthi kufuna pay attention kuwe babwami akulalele ukuthi uthini. Na utawusaba kumbita kube na utawulalela nalabathulisa nabo labagade lokho labakatati nabo tindzaba tabo lethi bamele kuyisa bona labaphakamako. Utawusana njalo adlule Jesu nalabahambayo. Wende the experience but awuboni mehla valekile. Khalele kusidwa kuJesu. I-attention ya Jesu utayithola. Ikhona ukugade kukhala kwalabagcwele abese uyehla uyabasida. Uma khona kuma ekhathi nesihlwele sebantu wasida leya kubuthe bekuyini kuwe egameni kaJesu. Na umbida qoba umbida uthi kumile ngasemnyango ngiyangqongqotha labo labangivaka bavule. Uhluleka ngisho nalokuvula but uyeva sawutawukhona njani kubemeda. Kwasalokuvula uyasaba kubemeda ke ngoba sitathina sikubuka uvela ubheke phansi. Angithi indzaba yakho yadati kuthi vela uhambi kahle utothula sibadothile. But now what did indzaba yakho na Kristu noma bangathini angeke uyigene wena ufuna ubuso bakhe uyothi indodzana ya Davide ihawele aminadzaba bathini aminadzaba bakubuka njani indodzana ya Davide ihawele sekwanele nempilo yami sale seuma ulamlele. Funa ukukhuluma nabantu labathina mhlemini sekwanele ngempilo yami sale sewuma ungilamlele. Sengikwendile konke emhlabeni but kwanele ngempilo yami sale sewuma ungilamlele. Khala lesido ukhona uyadlula basobhanengi angadlula udlulile. Lithi livule Nkosi wamuva aku distance yacabanga bese kandlula waba nemusa wamuva. Mhlambe wena ngeke ube nayo leyo nhlanhla yokuthi adlule bese uyareversa. Usanenhlanhla ngoba usadlula usesena ungathuli kwanele sale sewuma Nkosi
la kumele uye khona. Sale sewuma Nkosi ukulamulele, sale sewuma Nkosi ulamulela umndeni wami, ikhala kuwe icela lisito simakade, sale sewuma ukulamulele. Angasema nakuwe kuseni empilweni yakho akwendele kahle, avuleke lamehlo lavalekile. Wena tinto letingenteki kubantu kepha kuye tiyenteka. Angasatenda timangaliso, angasayendi turnaround empilweni yakho. So ubona ngazuthi umhlaba ukurayithe off, but angasatenda timangaliso. Wabona Bartimaeus abdzala ngabo, waqala kubona amakhalasi, wakujabulisa lokho. Nawe ungasajabula egameni likaJesu. Khala kunikati wempilo yakho, ukhona Jesu lokade kukhala kwalabangcwele. Sikhala kubani na nasifuna lisito? Ingabe siyamati lo Jesu, ngabe siyamuva yini kuthi uyadlula? Ngubani lesikhala kuye?